Mwaka-ini wa 2017 niguo mubango wa keri wa NYS cohort warugoririo ni uria wari minister wa Mbeu njithi hindi o Kariuki. Mubango uria wakuruhanagia Mbeu njithi na mawira matiganite matura-ini kwa ihinda ria mieri 10. Ni kuumana na wira uyu makoragwo makirihwo o mundu ciringi 541 oro muthenya na iria ciarengagwo gicunji kia 30 harĩ igana ta muthithu. Mwena wa Ranet Dodori gicigo bunge kia Bahati Mbeu njithi 569 ni amwe wa aria mari mubango-ini uyu wa thirikari nene na aria umuthi thutha wa wetereri munene mamukirire gicunji kiao kia muthithu na uria wakinyirie ciringi mirioni 2.6. Ni marehirwo mbeca ciao na gutuika ti ciothe na ni matinagio gicunji fulani kiria giaikirio bengi ta savings ciao, na tumewapa leo 536 through their chair lady, ili kila mmoja atapata pesa yake, watapata kama watu 500 na kitu. Kuringana na muikarĩri gĩtĩ wao Veronica Gitone ni marihi megukorwo na kiguni kinene makiri ihinda-ini rĩrĩ rĩa king'ũki gĩa COVID-19. Mĩario ĩrĩa nyitĩtwo mbaru nĩ Mbeu njithi ya gĩkundi-inĩ gĩkĩ. Ũrĩa ingĩhoya nĩ wana youth arĩa angĩ matarĩ na ikundi mahote kunyitana nĩguo magĩe na mũtũrĩre mwega. Liza hawa wajichunge, si ya ulevi, hii si ya kwenda kuoa, hii ni ya kuweza kujisaidia hawa wenyewe kwa biashara ndogo ndogo. Makiaria hingo ya kuneana ceki kuri gikundi giki, mubunge wa Bahati Kimanigo Njiri na seneta wa Nakuru Susan Kihika ni macokirie ngatho thirikari nene ni kurekereria kigina giki kuri Mbeu njithi. Lakini pia kuna pesa ambaye haijafikia vijana ya youth. Tunaomba serikali hiyo pesa, rais tulisikia akitaja mambo yake, hii pesa ikuje ili vijana, kwa sababu ni kazi walifanya na wakamaliza na hawajalipwa, serikali iweze kusaidia walipwe pesa yao. We are waiting hii budget yenye iko National Assembly very coming up very soon itapitishwa ili waweze kupata kazi pesa yao. So that is how we grow the county and we grow the country. Makiria atongoria eri ni muritie thirikari guthii na mbere na kurekereria kigina makiria kuri Mbeu njithi makiria ihinda-ini riri kuri na moritu ma COVID-19. Rais alisema ni kweli kuna pesa inatarajiwa kupangwa hiyo. Sisi katika bunge tutapitisha hiyo budget ili hiyo pesa iweze kufikia nini? Iweze kufikia vijana ili waweze kujiendesha kwa maisha yao. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Nakuru. Ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.